Urimi wa mbembe ni umwe wa urimi uria ukoragwo ukuite namba nene ya arimi bururi-ini kuria kaunti ngurani ikoragwo na igweta ria urimi wa mbembe mitamburuko-ini ya migunda na imwe wa kaunti ici iri kaunti ya Naikuru. Indi ona thengia ya miaka mingi ya kwirahira magetha mega ica ikuhi ukoretwo ri urimi utari na umithio thutha wa thogora wa mbembe bururi-ini gukorwo uri mukunderu ukiringithanio na garama ya iguru iria murimi ageragera hingo ya mahanda. Tukilinganisha bei ya ukulima na zile procedures ambao ule mmea wa mahindi umetoka kutoka kulima mpaka kuja kuvuna, shilingi 2,400 kwa kilo ya 90 ni bei ya chini sana. Akiaria gikaro-ini na arimi mwena wa Lanet kaunti ya Naikuru, John Kamajana uria ni afitha wa urimi augite kuri na uhotekeku wa magetha ma mbembe kaunti ya Naikuru gutiruka undu uria waya muthia guthoga garama ya mutu. Iguru ria garama ya iguru ya mborera na uhaririria wa migunda hingo ya mahanda, thogora wa thi wa magetha ma mbembe ni undu ungi ukoretwo hatikite ruhonge ruru, undu uria kuringana na Kamanja ucungiririe arimi kunyihia gikiro kia warie wa icunji cia migunda iria mahandaga mbembe, guku angi magitiganiria uhuthiri wa mborera hingo ya mahanda. Tungeomba serikali at least kama ingewezekana ile bei ya mahindi ipande kidogo na ile bei ya fertilizer ishuke kidogo, kwa sababu kwa mfano Ijumaa niliuliza kwenye duka moja ya fertilizer Mea Limited na nikaambiwa wanauza fertilizer wholesale price shilingi 5,600. Kwa hivyo kufikia mkulima labda itakuja kufika, tukifika mwezi wa 4 labda itakuja kufika shilingi 6,000. Thumu wa aflatoxin na uria umanaga na ugunyu wa magetha ma mbembe ni uritu ungi ukoretwo hatikite arimi. Kamanja akiuga ministry ya urimi iri na mubango wa guthomithia arimi njira ngaciru cia kumithia magetha. Wakati huu huwa tunatembelea wakulima, tunafanya mikutano na wakulima na tunabeba mashini yetu ambayo inaitwa grain moisture meter, ambayo ni mashini ambayo mkulima wa kawaida hawezi nunua, yatoka shilingi zaidi ya shilingi 25,000. Kwa hivyo tunaibeba na tunaambia wakulima wakati tunawatangazia tutaenda waje na mahindi kidogo kidogo, mkono mmoja wa mahindi watosha, tunakuja tunawapimia. Miario ya Kamanja ni nyititwo mbaru ni arimi mwena uyu na riguru ria kuria thirikari gukure kimurika kieri thogora wa mborera na mbegu, mahoete gukorwo makiuhigio makiria ciigie njira njega cia kuhukia hathara ya thutha wa magetha. Maombi yetu kwa serikali tunaomba wapandishe bei juu hata kulima tuko na shida. Juu mbegu ni kununua na bei kali, fertilizer ni bei kali, sasa tunaona ni shida. Kwa mahindi nategemeanga na ile maji yenye iko ndani ya mahindi yenyewe. Kama maji ndani ya mahindi kuna maji mingi, itatake siku mingi kukauka. Ica ikuhi ministry ya urimi kuhitukira ruhonge rwa irio nyumu ni ruo National Cereals and Produce Board niranirire thogora mweru wa mbembe kuma ciringi 2,700 nginyagia ciringi 3,000 hari ikonia ria kilo 90. Arimi riu makihoka thogora uyu no guthie na mbere na kwambatira, ona arimi makione kiguni kia thigino yao. Ifotora Kameme TV ritwa ria Kwanu wa Ng'ombe wa Maina.